Chasalo Kulai-Champahour Sikaribari Sub-Center visit Khlainani Thangkha CEM Runiel Debbarma Tei MDC Rajeshwar Debbarma visit Khlaimani Yakulo a Sub-Center no Teibo develop Khlaijaknai Honwi Kokrwkha TTAADC ni CEM Runiel Debbarma. CEM ni asuk Teibo asuk mani Yakulo no TTAADC amsani dalbidal Thai visit Khlainani Thangkha CEM Runiel Debbarma abo haikana kadukma zora romai ADC amsani Lukurok thangpai Khlainani bagai gurui lama gurui kaham nungjaknai tei gurui kaham rungsrung thai gurui kaham sakhamnokni sepsap a Thai rokno visit Khlaijakai tongo tabok Chasalo Kulai-Champahour ni MDC Rajeshwar Debbarma no logibu teiwei Sikaribari Sub-Center visit Khlainani Thangkha CEM Runiel Debbarma visit Khlaimani Yakulo koltma thomnai rok by Khlainani Thangkha CEM Runiel Debbarma saka a Sub-Center no Teibo develop Khlaijaknai khonai rjaknai sakhamya rokni bagai kaini chiba thuya abo haike no khongsa ambulance malkhung rjaknai aboni logi no Sub-Center ro Teibo health staff rescue Khlaijaknai khonai saka TTAADC ni CEM Runiel Debbarma sayo Chini Sikaribari Sub-Center ADC hapangbe naikoljak obno tini oro Chini Honorable MDC bekunike visit khapike tai Chini logi Chini Deputy CEO tongo Chini ZDO tongo Chini Executive Engineer PWD TTAADC tongo tai joto officials be milui tai local ro milui tini o Sub-Center no tebo kuchung khaina bagai tebo kaham ke chalu khaina bagai emne tomo chalu ongjak no maso 20 থেকে 30 জন patient sob somoi phayo ngai tabogom no full fledged khai at least 25 bed tonai amno taw start khainin bagi doctor bo tongoro Chini dipayon Debbarma tai staff ro bote bang roi o June mas tin bising amno full fledged start khaine ni hei sing tini nai pilekya tai o Sub-Center no bo tip top khai bo bishoto singjate PSC khaimanatei omboin tinoro visit khalepeyo omono je health sector ro tebo uplift khaina bagi sin borok ni bagi tebo sujuk subida khairana bagino singoro tini visit khalelepeka ebong singomoni tabung siminomo course of action khaijaknai immediately no tomo tui samung khaina mo jottono sing khlairunai oro singo hospital no puila tip top khaigranai ombor bed ro phainai on pore ambulance bo kaisa oro ton phainai sob somoy abod bipod ni bagai emergency ni bagai jate o Sub-Center ni o ambulance Ambassa district hospital pano CHC ro phone langnani ba Agartala ro phone judi patient serious ngai langnani bagai oro 24/7 ambulance kaisa ton phainai oro tebo staff bo phainai tai omon pore kai PSC ni je khaya nangmo nangmo Khlaijaknai omoni tini kamini lukurok bai baksa ke senior officials ro baksa senior amchani MDC baksa singoro tini visit khlaipimun hambai Asalo visit Khlaimani zorawo TTAADC ni CEM Runiel Debbarma na karibo manjaka MDC Rajeshwar Debbarma Deputy CEO Executive Engineer no khoboi te kubun adongro khwaini simi boyar ni kokthum Chini Khorang